Ia tersaluran saluran kelompok saka kalena. Ia betul rombongan na Nenek Gerald Talion Rebon rombongan na Bapak Hector Paluan Talion Rebon rombongan na Puang Batara Londong Allo lan may isang ala minto na to rombongan sa umitan na mali membeto ko borok lako Bapak Gerald rombongan na ba Nenek na Gerald Talion Rebon rago umitan na mali lako Bapak Gerald rombongan na Nenek Gerald Talion Rembon rago umitan na mali lako Nenek na Surya rombongan na Bapak Mega Ulu Salu rago umitan na mali lako Bapak Gerald rombongan na Mega Morowali rago umitan na mali lako Bapak Gerald rombongan na Mama na Intan Tendolo Poso rago umitan na mali lako Mama na Gerald rombongan na keluarga almarhumah Haji Puanga Numing Watampone Bone rago umitan na mali lako Mama na Gerald rombongan na Mama Warsi rombongan na Mama Warsi Makale rago umitan na mali lako Mama na Gerald rombongan na Bapak Frista rombongan na Bapak Firsa Talion Rembon rombongan na Sakraye Pane Talion Rembon minto na to rampo na sa umitan na mali mempatu komoro lako Dr. Benny rombongan na Buang Ika Baktu Mama Laso rombongan na Buang Ika Baktu Mama na Laso Diome Makassar rampo umitan na mali lako Mama na Gerard rombongan na Puang Mama na Laikokang Rembon rampo umitan na mali lako Mama na Gerard rombongan na Herman Siang Talion Rembon rampo umitan na mali lako Bapak Gerard rombongan na Insinyur Matius Tangyong Batu Bapak Nadin Nenek na Kiendo Talion Rembon rombongan na Marlinus Lambe Monukwari rombongan na Petrus Tandirapa Mamuju rombongan na Bapak Kiendo Singapura rombongan na Bapak Chandra Surako rombongan na Haris Pane Morowali rombongan na A Firsa rombongan na A Firsa Pane Morowali rombongan na Mama Dilla Rantebao rombongan na Domingos Siampa Talion Rebon rombongan na Dr. Hermin Tandirapa Jami Jakarta rombongan na Katrina Tandirapa Jami Jakarta rombongan na Mama Jego Jome Makassar rombongan na Puang Kembong Batu Bapak na Lasok lan may Sangala rombongan na Puang Damaris Tandirerung Sangala rombongan na Puang Renza Lodongallo Batu Bapak na Lai lan may Sangala minto na to rombongan na sa umitan na mali tutun Batu Kaboro lago Mama na Gerard iya na sa matoto saluran na salugugo tulang basaka kalena lati baserara tamade ada na banda di bolong sangka na tomak bilan teniramne waduh tadi pagi jam 9 keluarga dari Sanggala mah datang nah, barulah rombongannya masuk pada jam pirang testeli waktu teh jam 4 mulai nah. Sangat lama teh, terakhir teh. Setelah ini kita bisa pulang.
Lagu kuah inang singa iya terara inang lain tebulan kuy dimugai inang terara sundun rongko na tebulan tena ora makasiyoso bolaan si doran dali ngatangkati sa natuna sungi sa kabuangan na marintindi sa tiatan na sanya nagkabulan bangna sa pagkalong kulugon na lagu kuat tabe Allah tabe bulan tabe bintuan tasa kasiman kawan yang kulla tabe bangadi kanna tondoko ampul lembang makarai loo bang luaran pak sini ibalem desa nabiakan paa ampulon loan pabuak angku endenge bakarai duang salu belalundunan na tomak kalo simisanan siaran si suluan mi karain na datu matampu tondoroi papamawa na karain ba di kamakasaka dadiyong badan diyong puleng bangi tondong ha di kamakasaka Gongga Rizal lolosukan daun hena marindi limbo siang beralanda si baru barana Toriang na buang kokang baka malolosukan daun hena Dato Balion tongkondoka baduruman na pantarana kanabauang todiyo mo pada nga di talion todiyo mo pada nga di ulusalu todiyo mo pada nga di ang pulag bangi tondo kumadi kamatasaka nanay bendan paloloan si nene tang direro mo tunan ng bembalabaran dato muane digante karurung kalle-kallean na padang dipatan tangko ala telambun nama di kamatasan to di lando lalani to di lingka bak taunan ni lamay badang di sarira ton dalay tula kadoke buntun na bone ton dalay lang da ton tane tena to senda na bunga Tonda di kutui kada turun na lebongan bulan kumua bisa kada di botuo pantan kada di bomate. Kulambi base kakanna. Tolaw
Tolong padang di makale. Tolong padang dalam pengabindan. Buang bulu matua na tarik karongian. Pasolang boro. Danay bendan beras sa tenong tunan na menta adu pinabile. Kayang na tandu tata solontara bang natakia amasi ang babunga tung kasangan. Bangga na makasar kesulunan padang digoa to dio padang rinallo. Dio padang nata manurung rita malate dai nanda kasuliwa karisa lapak. Nanay bendan baloloan tunan nang pembalabaran. Ibang lombasi daing imatawang karaing imunto mangebe Sultan Hasanuddin tung kasangan na Tuntananan kila arondon untan de galugo batara Umpar na pangulo makati di orandan natasi kunumbu basawan bangi di orandan na minanga Ton na bomba ka di omay lino tiba turan-turan Si pangalolaban pantaranaga na Morowali To dia pada mabalong pamasapi makam bibi ibai tora susi duka teken dekenah teti basse bulaan mo pantara nakana kago sema mangke pangaloluan na datumuane tiyum di betawi to dio tanah nyiur melambay si pangalolaban pantara nakana pada di Kalimantan pangaloluan na bamba na Borneo Dia pada menandai dan paloloan Padembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin Nada itu nanga Pembalabaran Pangeran Antasari Ia lalona pada di Kalimantan Bendan beras sa tenong ton na bomba kadiyo may tunan na menta adubina bile ton na lino tiba turan-turan Si pangalolaban pantara na pada di Papua Pangaloloan na Negeri kepala burung Todio padang di Irian padang malam pemasabi makam pipi bayi tora untang buku hulaan tasakan nane etang karawan na baribatang nanay bendan paloloan Franz Kaisepo nanay ito nanang pembalabaran Martin Inday nanay bendan Silas Papare di gente toma bulo sang lamba toma atalang tan keleson tonumpo kaatu Tontang la lembale ito ton na lebasang kutuban nalili na Indonesia ton na lebasang buke ang burat taring itikuran dan na negara kesatuan Republik Indonesia si pangalolaban si ayo kalamba pantara nagana randal lagi pangaloloan na lelean nuran todio padang di Singapura tongkondoka baturupan na pantara nagana Padang atoran temenduro pangaluluan na padang adiran tewon totolau padang na patas gidain at nalangkan barani tondo ko na ni bulu tedo ko dain at napong palondan laku lambi pitulun na sa lugarua ba aba na minanga to diyo padang di mamuju kwe nilingi monto ko tondo ko na nene ligbu balana dain ang tao bunga kaya di ko salahandan Dako bato na kinako ang kulang ng sumpulolo ko na gugubin daw na Laku bateng ka na tubating ko Laku batume pa karaing ni Belan na mga santo maarabutan lang Ungaraga sang kedelan kumumbong sa tiang karang
Barong. Perlengkapan. Koe rampuasa mo datu, tutun nasa mo karay. Tutun nasa mo karay. Habis baterainya sih. Halo. Wah, habis baterainya. Merah. Oke, kula-kula. Ada kula-kula. Oke. Kita makan kula-kula dulu. Merah. Oke, wah. Sudah satu sigrok kita. Jadi orang tarik ini sama dibukul suara na anu si kalkara sedih. Kampung yang begitu teh. Ah iya nak kami ha. Ya PT tak ada orang lah. Yo. Untuk tracker kami. Trek. Ya tadi aku masuk sekolah ambil sih. Tete bisa benda second. Kasir ini dis. Lamari. Karapan teman di pertemuan nama apa sih? Kamar siap. Aku udah untuk obat orang teh guys. Aku udah patok obat penonton dia. Ya masih itu oleh. Oh. Tanggung kami sulit main uang aku diantar ko mikir na baik taman ko orang aku masih apa mi sulit ada padomen masa time tor lang pabungin sa pabungin dorong ko kasi pabungin le dorong ko ita sa pabungin iya turun kami tanta. Karena sampai tujuh lantar tak iya mali tama bangun. Iya.
Masih ang pemane sulit to. Masih. Din juga kalau masih ang makarin. Lang ito man ato. sioso. Untung konni rara sioso. Oh, tapi lubangin dito, boss. Ano naman naman. Tiro di kalako, tama ta pari kamatanta, sae nasa nga mo karay. Sae nasa nga mo karay. Saya nasa mo karay. Okay. Datang semua mi karay. Datang semua mi karai. Tidak ada mi tidak hadir. Uang Allah taala.
karugian inang lain ya lumikan inang sega kalimbuang inang lain ya malenong kalimbuang lupa mana tasigi sulun ang naditip pa maaturan ang tangamati desi yang umak kalimbuang at ang sore-sore di pa maatan ilambus sumulaan dengan kadisungkun maalada-lada abin na bawa mula tao merwayan na bawa tumbotolino susi pangandore dena tento bungal lumpa-lumpana lai sorong pindan dia mo suleng kararadi ladi baenan kandian galang dia mo bambaria makaraeng eta tabe bulayan boko ta siman rara tingayot Allah bang luar ang bisidi balempesa ngapia gampi tatarime dia mo taruno si sumbong tarande bala idio mo ragka sita doon den no pa tapo pa baraya namanda tapo pamuntu tang tibege na bintin tapo baya katang atilasi anna masak kiara ata madarinding ibenhanta tatontong sipo sangka ra dan sipo panikuan susi bangsia nenek ta ton naturan todolota sampa na burana padang saban lembang na temai lumpa na bak padawan ku sampa na masak ku saban na madarinding rongko toding solanasa lari pasak ke mote Mario lari sampa te bati
Ayo mo to, matakam ko. Never ka boleh bolu. Ambay lo sa lupa, ito pala bolo. Langan sa alaw era nende sangkan na belalan. Mentuara la kolom malabi na toruan na beto mangga di dulu teken di turota walau pasundo nilang nalolong bobo ini kebendawan na. Tema ibuntun na mali angga tane teka horo dio may rarama kamban angga buku tang si piaderan. Ki sorong pindan ki bahenan gandian galang te may tangkian suruh nararama kamban salam dana rian na tangan lindo saraga dio may buku tang si piaderan. Lako toron nabe lang telepongan ton. Mangka mo mutes. Kamang kamu ya mayor. Tidak apa. Tidak pernah nenek akhir bahwa Italian Raymond Umpatu Papagera. Tidak pernah nenek akhir bahwa Italian Raymond Umpatu Papagera. Bida derata. Tidak mana Papa Hector Barwan lawan Italian Raymond Umpatu Gera. Tidak mana Papa Hector Barwan Italian Raymond Umpatu Gera. Oke, Firman Faiz. Semoga jadi bangsa Indonesia akan budaya maupun demokrasi. Beda-beda. Baina Puang Matara Wandung Allo Pulau Mesangala Umpatu Bapak Gera. Baina Puang Matara Wandung Allo Sangala Umpatu Bapak Gera. Beda-beda. Baina Nenek Gera Lawan Italian Raymond Umpatu Nek Surya. Baina Nenek Gerar Talion Rembon Umpatu Nenek Surya. Beda-beda. Baina Nenek Gerar lawan Talion Rembon Umpatu Bapak Gerar. Baina Nenek Gerar lawan Talion Rembon Umpatu Bapak Gerar. Oke Pak Victor, mengipu pikante dari mulai jam 9 sampai jam 5 sore bertahan sampai di rumah jam 8. Nanti kita sama-sama pulang Pak Victor. Iya. Disuruh pemain itu dulu. Tergantung tadi Bang. Mang kamu di band. Iya. Ya teh baite landa sama kandang. Baina Herman Siang lawan Italian Rembon Umpatu Bapak Gera. Apa ya? Oh, penonton ini pakai kopi itu. Ada di sebelah sana Pak. Baina Puang Rensa Londong Allo Sanggala Umpatu Bapak Gera. Di kopi itu. Ini sudah bisa pilih. Buat lelah. Baina Puang Mama Nalai Kokang Talion Rembon Umpatu Bapak Gerar. Baina Puang Ika Mama Nalaso Lawan Jome Makassar Umpatu Bapak Gerar. Kakak Dami Mareko dulu.
Baina puang Damaris Tandirerung lo mesangala umpatu papageran. Baina puang Kembong Papanalaso lo mesangala umpatu papageran. Baina Mama Jekol Jomai Makassar umpatu papageran. Baina Katrina Tanirapa Jomai Jakarta umpatu papageran. Baina Insinyur Matius Tangyong Jomai Jakarta umpatu papageran. Baina Nek Kiandolo Betalion Rembon umpatu papageran. Baina Marlino Slambe Manokwari umpatu papageran. Baina Petrus Tanirapa Jomai Mamuju umpatu papageran. Baina Papa Kiando Jomai Singapura umpatu papageran. Baina Papa Chandra Jomai Surako umpatu papageran. Baina Haris Pane Jomai Manokwari umpatu papageran. Baina Afir Safane Morwali umpatu papageran. Baina Mamadilla Loberan Tepau umpatu papageran. Baina Domingo Siampa Talion Rembon umpatu papageran. Baina Mama Wardi Lome Makale umpatu papageran. Baina Mama Intan Pendolo Poso Sulestenga umpatu papageran. Baina keluarga almarhum Haja Puang Nuning Watampone Bone umpatu papageran. Baina Papa Mega Jomai Ulusalu umpatu papageran. Baina Mega Jomai Morwali umpatu papageran. Baina Dr. Hermin Tanirapa Jomai Jakarta umpatu papageran batu Dr. Beni Pengmasangka. Ruang tamu dan pati lagi pasundung bolo. Banyak. Wah. Gara-gara tongkon anu daw. Pasundung. Tonton mengangkat mereka kami radakan mesiman rokong suling karana bintu mak dan ratu langi mak parang-parang tunariatan lumpa inde ingan di pesisik tungga di pepali suci kan narat nanai di kembong bakaran nampak tak salah suka nanai kumaran rantian tu tak bindayakna kumua lalangan kan sang lawiran lagi dek sang tangkebelalan lang ala pasundungan buduk lapang kurang pak lelian jomai komer rabutan lang angga to pombong kumaran kumua karang puang mi tongkon tamate lubak ba di pasitin tiran teka lua nakuha kadang na tomer rabutan lang pak tulinan anak na tampakan sunakon do tarapang tedao simbol manik tedao longkon loe rara karang puang mi tongkon tamate lilik na pandani bolong kita rima matalo tampoka kisaran di kairan mauburang tang tiseno
Langan kiti mangkurre sumanga kiran di pulai paraya bokoran na kaatuan sunga. Ki mangando mura masambayang nga buang tidak buang sumpu mamase tidak buang sa palamuda. Tidak buang mangkaung bala lino kalua umpalumbang langit to pawangan ang mangkagumombong makdandang maridik tumampasak kasayan na. Puang laung papanglukon ni Dio tondon to batang mi tang diang giang temintu untuk mali anggatan itu kaborok limbong lang tililik na panda di bolong. Puang laung rede komireke tampo na limbong laung balayan komireke saban nami nanga. Laung pamamba komi kalimbuang boga laung pamatindo komi matawai tang sore-sore. Mi susi to mendio bubun to matalon dosaruran. Langan Allah, langan tua mi kendek bulan langan parayami nene si sompulu langan rak dan si pembulianan pun nalatong lona sugi nosut nayanan nosek bak lindo na bulan kallo tangan langit tegulak ladi patulako keden ni katang palambiran keden ni katang mau bulan teme bulan asibuk tampon noi rangki lumpan ataduan sapatang lempan di kaliling. Tang lami mamariong bating tang lana dete komiroso inaya belan nake tiro mati tung kaduka kipata pai mata. Kamu pantaran na pande paliuk pangaluluan na takdung kaisanan. Mambelakan kisan nito yang kan kibelelei umbay tong mini kombong tong mini papure tampa. Tori kombong komilang sabak na langit di dia lambar nena Allah. Tong milari tibusanan. Tidak dian rokko dali diong papan lumi-lumi nataran kumi pande paliuk naluluang kumi takdong kaisar. Keden ni katang palambiran keden ni katang maupuran ladi batu warak lako tondong to batang mila di palidan lako batang di kalemi nakamubang morong pasi batu tanah dio tondong to batang mi tumpasi dundu katonan ni dio batang di kalemi. Kami tetulang nandau tungkonan kada to kendek dau te pani to bisara. Keden ni kadang ki bayang bengak keden ni bating ki bakundul golong darah rongkote. Luma apa di ponan tina luak di potandung sia-sia. Kini dia kan dua itu kan bukan di mata pai mata. Mangura dapat tidak tinggi dua papentar kangki manita kita lihat mani songko pelahan. Dilarang anak melu orang sapu masih bola kawat di pola bertilangi. Ibu dia kada turun atau merautal atau kompong kumarana kirang pomas bulu pau bulan pak ulele tasi masak kebating tasi lempa tua lagi buah sundung sangkan kira bating sang pelayan namario lagu kita orang potong tonariatan numpa inde lantang taula biki tediong inan di pesisir tunggaa di pesisir wanan inan di rompololak di sarasakan daure mauli di budung sanda eyanan dago kilumokong kilalanta kitu meteki pak bulinganta allo masak kilago tutunalalan kulak mati ada di lautan anak kuni masola nasak deno pak di pak paraya di paraya ni rampotang titololente itu tentang tieso kang butuh lakota dulu atakmi kesi tammu lalan noki kesi lupa palawang kesi tammu kilantang ngana pasak kesi lupa kilan lisu lembang na tamuan lagi kuha bodo petawa si tondon mabalele. Jika ada cincin yang patah jangan disimpan dalam laci. Jikalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau umur kita panjang, lain tempat, lain waktu, kita boleh bersua kembali. Sampak bating kimoton depan moktonan marioki, kisampak milulangan kisarang di paraya, rongkok doning solanasa. Tabe, tapatan rampak pataningan duanta, tapalidan maya-maya pasuling pak berang inta si tete natuinan, latani lau pataruk kamarintinanta, lantelilina panda di bolong. Mintuna salurara salubukura potong konmen patu malik lah ko bapak na geral lompataru kumi katong konami tamalantang na bapak na geral katong konan kamarintinan na
Minto na salurar salbuko turang potongkon men patumalik na ko Dr. Benny. Tempat taruh kami kamarintinan mita malantang na Dr. Benny. Kunan kamarintinan rang potongkon men patumalik tutun kaborok lako mama na Geral. Tempat taruh kami kamarintinan mita malantang na mama na Geral. Ia mototuinan latang nila tibir susuk tempat taruh kamarintinan ta tabe. Tabukai ulang musulan karena tatakok karang kalau dente mau isuman mah karain ni biru susuk lagu tuinan mangkana dongkak darat lengko toli laki ketongkonan siswa sang kederan sang tiang karami ditimang mo malolo bulo di saran di kairan mak talang tangke buku ranna kumba disosoi moradikan. Selamat lagu kita terang potongkon para yasanda solat asam. Ya, tapi laku kita semua nasang NTP-nya di papeleran apa karena di Padang kita muntah jadi poin dia kok itu mulai namanya lah ya. Tak lelang NTP kan. Oh. Bisa aja terlalu tahu. Ya mana kita dah? Kau tidak kamu tidak kau sengal tak itu? Satu setengah tahun itu. Ya. Dah 2 juta. Bisa tahu. Oh. Dah 2 juta bisa. 21. 22 pisang. 23. Mana awak tadi lalu setengah kan sama apa lalu aku gereja tadi. 2,5 dah ada tahu. 26. Dia kapun tangan dia. Palungan nama saya satu kaya teh. Ini tanda yori. Jadi dari kumau tu mana ni mana aku. Oh. 26 bisa 26 petuan kan kami 27 28 bisa marah oleh teh yang kalau teh apa aja dah paling kurang teh upakan bang kami mari 28 28 pisang 28 dia cuma bisa sama nih 28 29 3.000 wah nah mau penau di tenda dia mah mana gua ya halo talu mendia aja dah kau menini kau mai ya talu juta pisang kuku ayam memori pelampakan di teh palungan nama sesa ya jadi mikom membayar ya
Tiro itama. 3 juta pen. 3 juta pisan. 3 juta penduan. Pentalu mi. Alami, Ben itu. Pen mi. 3 juta pen. Talu. Talu bisa pentalu. 3 juta 100 ide. Oh. Ferry. Hampir. 3 juta pental, 3 juta 100 pentalun. Oh ya banyak muslim. Informasi lah ko panitia ako. Ya tuh makan malam padamu mabungi bangsa ba. Kodem tu indah kita lawan pokoknya ada jamuan khusus yang Mamaldi. Bang kete. Panatay kamu. Ya informasi lah ko panitia to. Sadia mau tuh makan malam lah. Jadi sadia Sini ada 4 orang tukang nangkara di sini, guys. Ya, boleh semua. Kipatar pite papaloto lako majelis jemaat rante pangali sola toma parenta buka kuresmanga lako anak tomate. Aku mau ulas sambungan nite majelis deh. Ya. Iya sayang. Angkat dia.